Eirwariro ryahebwa abatura b'Egomborora ya Kikoora omu disitulikiti ya Kakumiro ryatandika n'ekyombeko kimwe eky'abarwaire abarikwijana bataaha ekirikumanywa nka OPD. Ekicweka eki kirimu abantu omutwaro gumwe n'ekicweka bita amarwariro agabari haihi omu Gomborora agandi garimu Kakindo Health Center ya Kana hamwe na Narweyo Health Center ya Kashatu, kandi okwo kuhikayo nibejunisa sente ziri hagati y'omutwaro gumwe n'emitwaro ebiri ahari piki. Turabonabona munonga yashonga yo kutagira irwariro hihi amarwaro Kakindo Narweyo transport kugenda no kwaruka gumwe sheka umukazi ko yaragenda yinenda kuza kwika umwana yaruhire ushanga yazara umwana yafa. Ekikarugereraho abatura okwekoramu omurimo gwa shiringi 3,000 buri omwe batandika kwombeka n'obuhwezi bwa ofisi y'enganzi y'ihanga na minisita w'ihanga hawe byenjenda Fred Byamukama. Twara abantu ngali bali bayingi boza ntugeza okwerekya prevention y'amaizi Gavumenti egalesira clean water Gavumenti egalesire n'okusomesa abantu ngeri balina kwerinda abakumbuyonjo Gavumenti basomeseza baitu alimu abandi because of nature no wano rutawulira bakwata endwairo atutukore kitukweta prevention erwalo lyajjawo kuyamba lya preventinga abantu obulwaire abaine erwezi kwawukana. Twina okujanjaba abarwaire ni bataaha twesire outpatient twina okukebera emisaija buli mulingo laboratory services eswija sirimu manyati typhoid and all that tujja kwantu kebera nabyo nkaha tukibera hano tukwita ku bantu kezobeza okugema bona abaana hamu n'abantu abakuru. Minisita Byamukama yashoborera ngu Gavumenti yamazire okuhayo miliyoni 400 okwombeka ekyombeko cy'izaruro. Ni Gavumenti etwaire miliyoni 4 Gavumenti etwaire erwalo linu eyokwombeka maternity Gavumenti amaze kulitwara ati Gavumenti bweritwaire ulirefoke lya Gavumenti kuka kyaleero but Gavumenti nayo etagane koroma Gombora agandi. This facility was started by the community in collaboration with the MP and it has been constructed as he told you the money. The total amount of the money for us we are only involved in mobilizing and we thank him for the construction. Then the government has also allocated the 400 million for the construction of the maternity and also to make sure that we equip the health workers. Bamwe mu batura okukira y'abakazi nibagira ngu batwire nibabonaabona okutunga obuheereza obw'ebyamagara. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.